Aishwarya Rai hi khovela me che chelo ber de zinga mi ani thin nima sela voina chuan kumsomnga upa ani ve to afanu nei chun hian reilote a amoina chu aron chom chho ve don ani tuntum video a chuan Aishwarya Rai chanchin le afanu voina alandan then khatte kan ngai thla in kan en ve le don ani kumsang hazakwa sungko pali khan aron lar chhotana Miss World Beauty Pageant thlan ani tang khan adom na le amoina wang hian India mechinaran kha rang takin aron lar thut ani apa hi army biologist ania anu ero housewife anchung ko hian moile nal baka so business lam chu nai lo tak anni anfanu hian din mun sang tak alu ang ti chu tunge ngai to phak ang le kumsang hazakwa songkwa kumlai hol chau khan Aishwarya hi alar to hlea international beauty contest a ne na achan le nu phei chuan alar dan chu turu tak ani to film achang chho tana Bollywood a chuan actress lar le lotling berta zinga mi aron ni chho zui bok Bollywood movie hi somni pariat achanga tongchi sang pangain kumtam tak chung chu anna wangin aboi em a ami mal nuna tan po hun ani lo hial ani hun rei tak chu mangai na lama awan doi ti hi ani ang tan chuan rin harsa tak ani kumsang khazakwa somko pakachau khan Bollywood actor Salman Khan nen ani ngai zong tana mase hei ngai zon na hian kumthum chau adai achan chu Aishwarya hian taksa rilru le tongkam thlenga Salman Khan laka ator wang ani actor Oberoi ne na ani zomna po hian adai rei le chong lo bok Aishwarya hian mangai tu dik tak chu kumsom thum palia upa ni hin atong ve chau kumsang hi pasari khan Bollywood actor Abhishek Bachchan nen anin huala Hindu sa khuadan angin ani nei na mun chu Mumbai ya ania President super couple ti hialin anko ani annu pa hi social events a te anin London fova chung ko nget tak ni hin anlang fans ten hun rei tak atang to khan khovela me che chelo ber de zinga mi in fa nei hun tur hi an lo ngak to a khati hun lai khan Aishwarya hi kumsom thum panga upa ani to a nau te nei turin hun tam vak ani to lo hun aliama actress hi arai thei tlat lo kumsani som pakhat November kumsom thum pariata upa ni khan arai ve ta hlo maya afanu masaber tur le afa masaber tur chu pai ani anau pai chu apa ngai hlea thatakin naw anei thei bok thil boi thak deu umma se na chho na man chu adu lova afa ti nat pal alawa nuni na dik tak chu ataka ton ve nge adu bok annu pain anfam hasaber anan mu chuan hun rei taka changan lo nga to ani awangin an hlimin an lom ema an fence te pon an lom pui bok fa nei nuin Aishwarya hian a film career chu anda thata ria nuni na anga turin thutluk na asiam ta ane hun rei tak chung chu nautam hmel a huwa thali chung chu a mingpo apong zar lo bok afanu hi beti bi tia hriat anita a fans le media tenan phu asak ane thali liam nuwa chau Aishwarya hian afanu chu Aradhya Bachchan ti in aming asata a afanu wang hian anu hian film chan tlem pha bok kumtam tak chung rim takin athoka fa nei nuwa ero achung ko tan in pumpek adu ve to ani hei chau hi lanilovin Aishwarya hi athau ta hlea mase indait atum chuang lo then khat phei chuan athau wang hin an soi sela offense ta chuan an idol chu an pom thei tlat lo ama ero chu mitam tak ama support tu anei thobok nutam tak fanei nuwa thauta anom chowa hei hi chu thilpa ngai ani
actress hian me chedang ang tho ani isia aron tar lang ani ber ama social tu laka comment dan chu hei hi ani mi ten min social na hian ka boilo achan chu ka fanu nen hian nun tak tak mang turin malam kan panwang ani ati hun engemaw chen aliam hnuwa a pian pangai takha chuan ki le ta a film po achang chho le ta mase amma anga jing chuan achang to lo press te chuan ama chau khi an ngai fen to lova afanu po an ngai ven chhota aradia hi no pang tu takin achang liana anu hian social media athalak a post na sachin le bok anu hian afanu hi van tlang nun amhan chhona turatan abo sai chowa akong zo to chu zo chove turin adu ani alen chhotak nuin aradia hian social events chu atel chove tana anu le pa le fans ten angai sang bok aradia hi athang len chak a nikum november khan kumsom pania upa ani nima sela akum ngai to chuan puitling tak ani to Aishwarya hian afanu angai hlut zialan tirnan apian chama thutlum tak le thinlung khoi tak Instagrama a post nge afanu school theater a perform na chu Aishwarya hian angai hlut le boka an school annual day ya a perform na video hi a viral bok anu hian lim takin afanu chetalai chu athira video in ala bok aradia hian talent chatak aneya o chaktak anei baka stage a konfi hle bok engtiknia emachuan anuang hian alalar don ti chu aria Aishwarya fans te song chu anan ambani pre-wedding na aninan tungkhan a thong hlom khop mai aradia hian alan dan chu athak danglam chiang to khop mai hairstyle thar aputo bok kei rol kumsom pania upa hi nula ang to hial zok tuna chuan anu hi sanzong apo achen trap to aradia hian makeup clear out le thomnonal tak chu ain bela athomno sendang nem tak hian apian nal tak chu apholanga hei hian nula ang main alantir aduom ema mitam takin anu nen anin angti ansoi ama ero chu mitam tak puin an social ve boka nula ang maya tum tiin kumsong pani chawa upa ani siya actress le fan song te chuan Aishwarya Fanu aduom zia le a talented zia chuan muwa mase ti rual hian anu chuan kongtam takin aven him chho alangai do niin alang